CCTV footage AT, amekwa king Sitio Pigulot, Barangay San Agustin, Ciudad San Fernando, ang makapetsang May 24, 2025, mayakit ya ing babaeng maglakad king dalan, kabang magdalang adwang bag. Makatuki kayang lalakad, ing meto nga lalaki. Pilan mong segundo, bigla na niya mong hinablot ning lalaki, ing bag ning biktima, sangkan bang magpadurot-durot ya pa ing katawan ning babae, king libutad ning dalan. Ing suspect, mabilis siyang tinakas, kay bat asamsam, ing bag ning babae, aapag kabalwan pang metong a senior citizen. Kingutos ng outgoing governor at ngayon ni Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda, penintundereng kapulisan ing suspect at may aresto king balen ning porak kapamilatan ning operasyon ning Pampanga Provincial Police. Mga pulis po kami sa Porac, nakatalag kami bilang Drug Enforcement Unit. Inuuli po namin kayo sa salang pagbebenta at pagdadala ng ilegal na droga. Nakuha din po kayo ng baril na walang papel. Atokal na sangkot ya pa yung suspect king kalakaran ning illegal na droga. Agpangkam Pineda, kawani king balabalaw sa kampanya kontra droga, prioridad mo naman yung proteksyon kareng makatuwa laban king krimen at pamanasakit. Tumpak kaso ing harapan ning suspect. Pasalamat kay Pineda, king PNP Pampanga, partikular na kareng kapulisan ning Porac at San Fernando, king mabilis sa kimot at tagumpening operasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.